Ku tole me katabe tamati Allah na katongkonan rak dan nak mesiman penduan tole rokote sangkana kabutuhan kulla maka panadiung riwan malabi na kana temai gayang mak dandan bintoen mak parang-parang tubuh marasan mesare gayang Uni sungo titangan tarapang daw tempan ito disembang daw tilanda siya yoka makalima na roko balimbing kalua loko tangkauranan to dipoparan din natundok dipotangdan na pangleon tumanda pa nariatan nunte garuga ampulen pang disarisangka dinalandang palilean kumuha tang matang ngay lalampa kalupak na lipusan da kasalit ang sisaman mata kalambanan patanda maliin ato maarabot alang limpong rokosuling karara tatakala paparaya apa indir ito kumuha tontong bangkan manganda tamatangan na langi ito kumuha din na siupa tapuupa paraya tapuparaya na po ba tutang tipek ibatang di kalita na po ba yung katang tilas si kiton nunto batang talo untong kon niya loleko na unisong ikula sumulena tera ola long siyoso tarapang situran dadi ungkor golondong ki masulana sang kutintian kalaki ang kamaire na kikuha bila na pura siya miki isitiro lindo po siya miki siman taperupa labi si pamatua induk di yung sang kapuran pangan si pabano karungan di yung sang pilang barang bodo na kikuala bayo sile na dudusang kalamak na kere kiki kambio santung misang ararata kikabe iriti bulawan pak gantianan bulawan na kikuamoy kata si tamu di yung sang pilang barang bodo tasidupa di yung sang kapuran pangan pakikuakan na mabunturan nun ki tanete pak kaborok mila kobatang di kaleki walau hanya sejenak kita bersua walau hanya sesaat kita bertemu tetapi cukuplah penghibur duka penglipur lara buat kami nah kikuah mintuna katang pelambiran katang paupuran kikuah dari katabani madiung batin datakang kanan lima tu peinawa la bida katang lata pugina lo sule babana lembang tang lata pubokong kalambanan tibalik tu dalo kata sangadina ke ulambe ke katunan parang ke undete ke pasaparan matakali tapatorro melong bangi tondon nalalang tapasambali ni pantidakan namanda sambo batun na bintintana karulong na tasipas sare tamatangga nalangi sipang luluan tamaparara na batara kumuadin na upa tapaupa paraya tapaparaya tontong tutumampata daw tangga nalangi nenek to di pak palidan ni daw masuang gana to ponganan na pora ki woy sang pindan na pipiki tanatak sang gori-gori ta tontong masak ke mairi mada dinding masolanasa ki buatabe tapatanan rampak tali ngaduan kata palidan siya kotang ki kambio santumpi te sangarara ta ki kabe ti bulawan pak gantianan bulawan ta yang itu katongkonan kamarintinannya Bapak Victor Datuan Batara Bapak Victor Batara Datuan SH lo metampo tu rampo makan kian suruh tu marasan mo suleng kararana bintin riwan malamina doinan VIP si taruna katongkonan kamarintinannya keluarga nenek mayu to kesan rampo utan data sikira ramakamban untoning bulawani buku tang sideran rampo matang kian suruh lain deki ina namorok misa sitaruna katongkonan kamarintina na keluarga Indo Sita tokesan rampo metanda marene kenen megunda saraka rampo matangki yang sulu lain deki namorok misa sitaruna katongkonan kamarintina na keluarga nenek rumah popong tokesan rampo tanda tasikira ramakamban untoring bulawani buku tang sideran rampo matangki yang sulu lain deki ina namorok misa
Si taruna katongkonan kamarintinana keluarga Oska Bandaso. Rombongan Oska Bandaso Jemaah Jakarta rampo metanda marinding ken megundai saraka rampo tangkian sulu. Lain deki inan letter E, alang letter E. Si taruna katongkonan kamarintinana Tanta Hermin pangrante singki rampo metanda mali tutun kaborong lako geri sula adinna. Lain deki alang letter D lantang nomor 2 ina nomor 25. Si taruna katongkonan kamarintinana keluarga besar BPL dan perangkat Lembang Tukesan Lamai Tukesan tu rampo metanda mali tutun kaborong lako Bapak Naepan. Lain deki alang letter C. Si taruna katongkonan kamarintinana Bapak Gandhi. Sia Bapak Gandhi Wali Papan rampo metanda mali tutun kaborong lako Tobalu. Lain deki alang letter D. Si taruna katongkonan kamarintinana Bapak Gandhi. Bapak Gandhi Bali Papan tu rampo metanda mali tutun kaborong lako Tobalu. Lain deki alang letter D ina nomor 25. Si taruna katongkonan kamarintinana Nenek Santi. Si Nenek Santi itu tumbang rampo metanda mali tutun kaborong lako si Bapak Narei. Laminta maki lantang na si Bapak Rei. Katongkonan kamarintinana Bapak Vincent. Sia Bapak na Vincent Samarinda rampo metanda mali tutun kaborong lako si Mama Epan. Laminta maki lantang na si Mama Epan. Si taruna katongkonan kamarintinana si Bapak Vincent. Sia Bapak Vincent Samarinda rampo metanda mali tutun kaborong lako si Mama Peli. Laminta maki lantang na Mama Peli. Si taruna katongkonan kamarintinana keluarga Nenek Uli. Keluarga Nenek Uli penanian Tukesan rampo metanda mali pun tanda tasiki ramakan manuntoring bulawani bukutang sideran rampo matangkian suruh. Lain deki inan nomor misa. Si taruna katongkonan kamarintinana Jiminura Bandaso Sola Adina. Jiminura Bandaso Sola Adina Batu Alu Tamporan rampo metanda mali tutun kaborong lako sia Nenek Geri. Lain deki ina nomor 3. Si taruna katongkonan kamarintinana si Mama Santi. Mama Santi jung memakale rampo metanda mali tutun kaborong lako si Bapak Rei. Lamenta maki lantang na si Bapak Rei. Katongkonan kamarintinana si Nenek MG. Rombongan na si Nenek MG Tangdan Lampio rampo metanda mali tutun kaborong lako si Nenek Roni. Lamenta maki lantang na si Nenek Roni. Katongkonan kamarintinana Bapak Carson. Sia Bapak Carson Makassar rampo metanda mali tutun kaborong lako Bapak Narei. Lamenta maki lantang na si Bapak Rei. Katongkonan kamarintinana si Bapak Leoni. Rombongan na si Bapak Leoni Makale rampo metanda mali tutun kaborong lako si Bapak Rei. Lamenta maki lantang na si Bapak Rei. Katongkonan kamarintinana Mama Carson. Si Mama Carson Jomai Makassar rampo metanda mali tutun kaborong lako Mama Gia. Lamenta maki lantang na si Mama Gia. Katongkonan kamarintinana si Bapak Andro. Rombongan na si Bapak Andro Jomai Mamasa rampo metanda mali tutun kaborong lako si Bapak Anarei. Lamenta maki lantang na si Bapak Rei. Katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Nenek Lulung. Rombongan keluarga almarhum Nenek Lulung Tambolang Songko rampo tanda tasiki ramakan mentoring bulawani bukutang sideran rampo matangkian suruh. Lain deki ina nomor misa. Rombongan nasi Nenek Robin. Katongkonan kamarintinana si Nenek Robin Borong tu rampo metanda mali tutun kaborong lako si Nenek Gede. Lamenta maki lantang nasi Nenek Gede. Katongkonan kamarintinana si Nenek Tato Kapu. Rombongan nasi Nenek Tato Kapu Tongko tu rampo tanda tasiki ramakan mentoring bulawani bukutang sideran rampo matangkian suruh. Lain deki ina nomor misa. Teruna katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Nenek Tua. Sang siturusan sang tiang karana keluarga almarhum Nenek Tua Pak Ato SK Bandaso. Jomai to pondan tu rampo tanda tasiki ramakan mentoring bulawani bukutang sideran rampo matangkian suruh. Iradoki alam letter N.
Mana keluarga almarhum DP Bandaso, keluarga almarhum DP Bandaso, Topon dan Raru, Rampo Metanda Mali, Kuntan data sikir Ramakangan Mentoding Bulawani Bukutang Sederan Rampo Matangkian Suru, lain deki alam letter E. Nah kikola susimo sangarara tapakan tenen bulawan taki kambio santung dia batang di kaleta. Kikabir ti bulawan dia tondon to batanta. Nah kikuamintu napa inan kalua atas sola nasang. Rampo situ lakabating langan sitan de Mario lante adakna kabutuhan kula di timang mak bulu sang lampa di rande maao tang kelesoan. Den nasi upa na katongkonanta langsung pulang lolo kena laupu pendaunan dan natang lapen elakan natang pesanisia. Keluarga nenek rumah sama si turusan sang tiang karena keluarga nenek rumah popong tu rampo makren di nanti dong tongkon mak tokonan laki tutun kaboro untan data sekira ramakamban untoring bulawan ibu kutang sederan rampo mak tangkian suruh si taruna katongkonan kamarintinana keluarga tanete peraukan tokesan keluarga tanete peraukan tokesan domai tanete tokesan tu rampo makren di nanti dong tongkon mak tokonan laki tanda tasikira ramakamban untoring bulawan ibu kutang sederan rampo mak tangkian suruh katongkonan kamarintinana keluarga nenek rumah popong tokesan tu rampo makren di nanti dong tongkon mak tokonan laki langan utang data sikira ramakamban untoring bulawan ibu kutang sederan rampo mak tangkian suruh. Lasusimo sangarahata pak kantenan bulawan taki kambio santun di kambio eti bulawan jabatan di kaleta la kikwambay nelong ke bukayo lang miki suling kararata tapatumeng kakaboro patelen tekta ta tiberu mana apalaguinan pura di papatungki den nasiupak na katongkunan ta supulang alolo kena upu pendaunan. Ada namanya politik pasar jurang yang ini kalau tiga kali itu tidak boleh politik. Tadi hanya pencerahan. Iya betul. Iya. Esteria parangan mikene. Nenek Pascal Bungku. Tabe ta si kali masola nasang la binalako kita to marapo kumako tabe ta si kor komo sulek de inang papapanganan panitia penerima tamu tabe ta panajo mulut inang ta si turu ranun na to marapo na pasare lako batang kaleta si misa ta na ya tu rombongan lamin tama jomai rombongan lamin tama jomai yang waktu rombongan nasi nenek Roni tondok bangla tokesan rombongan na Dr. Andus Esra Lamban Mbak anggota DPR Provinsi Jomai Makassar rombongan na Insinyur Suryanti Irene Pailang Jomai Burake Makale tabe lako kaleta kita Pak Tondokan domai Kairo. Iya, putole pa lako kita Pak Tondokan domai Kairo. Pa lujomai Puang Nurak. Waktu kapal Lembang Kairo kumakodako larang poki marintin tu kita Pak Tondokan domai Kairo kutolepa napalaku puang lamai sapang batu kapal Lembang kumuadako makaren larang poki solanasang kita domai Kairo situ lakabating lante katongkonan iya tawe tama aperangi Jawa Sangala deh. Selatan, Sangala Selatan. Sangala Selatan. Sekretaris deh.
garis cama. Gali dulu. Kabur sete. Oh, alila lupa. Alay itu dimpe, pasti dimpe tau. Kerabil teh. Babing siya teh. Tali. Tali. Nomor di kuala tali kita dua teh. Babing katipas teh. Oke me. Paling mate. Sekretaris lembah teh. Kepala sekolah teh. Tukesan. Kepala sekolah TKT. Kumoko nina apaki kuat tabe elalendo mikir rokote palesuna katongkonan pakombay manda musuleng kararata. Tabe tatanan ni pitalinga dua tata palidan pi sulingi patomalinta ki kambio santung pite sangararata ki kabi di bulawan pak kantinan bulawan ta. Iya motu katongkonan kamarintinana Bapak Dr. Andus Esra Lamban, anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan Jomai Makassar, Turampo Matangkian Suru, katongkonan kamarintinana Insinyur Sriyanti Irene Pailang, Jomai Burake Makale, Turampo Metandawali Tutun Kaboro Lako Bapak Naipan, katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Mama Roni damai rantepao Turampo Matangkian Suru, katongkonan kamarintinana keluarga Nenek Sem Ikona Turampo Matangkian Suru, katongkonan kamarintinana si Nenek Roni tondok bangla tokesan rampo maren denan tedong tongkon mak tokonan laki tutun kaboro tanda tasik kira ramakamban untuk di bulawan di buku tengah sedan rampo mak tangkian Suru. Jomai itu mak rapu anak-anak ladian bawang sunah kenakan sula silek tobarana polo kaindina inde lalong siosok tarapang situran dari toko muapainan kalua atas wala nasang rampo situ lakapating kitima mak bulu sang lampa kirande maau tang kelesoan den nasi upa na katongkonanta sumpulang alolo kena upo pendaunan. Masih pakai nama, korang tongkon teh. Nelin motokesan teh. Ye bawa na mengkan teh. Bagus teh. Tokesan. Mantan kepala tokesan teh. Mantan lembah tokesan teh. Iya bang teh. Kopi bate. Macam lemang pakai santai. Victor panen teh. Pembang pa lali dan temai rarabuku lalin bong tamate ada anak katongkonan dan ikikua tabe lako kaleta kita toro tomak rapu kumua ada tamasalio ta tontong inde inan papapanganan. Nah yaitu rombongan Laminta Majong Mai yang itu rombongan sia Bapak Grace Jongmai Langda. Iya, pertama Jongmai dah. Lembang tu kesan aja.
abe rokote Allah na lolongan wai mata siman rokote pasuriana sangka kabutuan kula kumua tontong menanan rara makambang si karar kabuputang si piadiran jumai bak banalembang jumai pem tutuan liku kumua inang sengak lili lepongan bulan inang lain angga matarik kalo tang dialu angarampo tang ditungku erana anamen baba sangadina ke di pekarente tiyalingi kumua si pembokoran to na dinding mandak na paritambuk ta singkutan narandang nalangi si peo si kililian nauran ta pakasali renge tata pabintin tanah saririnta susiralan tialo totemo lante kula kawan dilulangan namelindo tanpa pak makin den batu rupana di paun ni sumudao tangke na lamba lan lili lepongan bulan angga matarik kalo si po sarong palilean si po takdung papamawa na angga matarik kalo melindo tampara pak na kenden batu rupana bapak wakil bupati Tanah Toraja kan kambutu rara na umpain bainan tondon to batang na limbong tamati ada na katongkonan untong konia loleko na uni sungi kula sumule na teda laulong siosok tarapang situran dadi kumua tang tabela tatanan ni boko masuli la di bainan ni sade tarampolangan mengkarapa tunan nang pembala baran ilan tian loto temo langan untong konia loleko na uni sungi kula sumule na lako batang di kaleta pak buntuan ranu lan telili lepongan bulan lako tondon to batang ta kita to dipotane te kasale lan telili na angga matarik kalo lili lembang na padang ri Tanah Toraja lako batang di kaleta bapak wakil bupati Tanah Toraja salama sitang mali paiman siman takaboro lako kaleta lante atu totemo salama langan untong konia loleko na uni sungi kula sumulena tidak oto bosiongi ina tololo pasarongan tumanda uriatan nun kada situru ongkombong bisara misabungan nalangan sang kutuban ni sang boki amboran tutang sipa irisan angin tang sipa simboan dadinding limbong lanti aloto temo tasik lanti kula di lulangan keluarga besar DPC Gerindra Partai Gerindra Jomai makale turampo tang meka taka kenden tang meka lupu belana allo diongi tekulla dirampara digente teupu sama petonian lan kamisaran kasulangan kasumpuran unggaraga tengko situru kumombong batakan siolanan pakola susimo akan na torotolino mairi mentau mata langgar riki urapang-rapang ting kakek de na katuan apa iya tu untuk gonting nalino saldiran na tedaenan tontong di pak palidan di datang manalangi nenek di pak pasarai da talok tukun na batara nah tang tau pu pantarigina susiratin alambi tedao lalong sioso tarapang situran dadi painan kalua tamasula nasang kiti mang mak bulo sang lampa reke kirande maao tang kilesoan yang sambu zona kabutuan ta ki pamantar ketan nuni pak kantinan bulawanta tabet lako kaleta kita pak buntuan rano di potane te kasale lante lili lepongan bulan angga matarik kalo siyo kalamba si barlong barana angga pintu yang mandak na bulo dia pak susarian matoto na tile si banapi tuan mongkombong kada situru kumombong bisa rami sabungan na
Langan laki kambio santung sangarara ta laki kabi riti bulawan pa gantinan bulawan ta dia matu katongkonan kamarintinana Bapak Dokter Sadrak Tombe SPA Dokter Sadrak Tombe jo SPA jo may makale batu Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja tu rampo tanda tasiki ramakamban untuk di bulawan ibu kota Masjederan rampo mak tangkian suruh katongkonan kamarintinana keluarga besar DPC Gerindra keluarga besar DPC Gerindra cuma lima kali tu rampo untan data sikira makaman untuk di bulawan ibu kota Masjederan rampo matangkian sulu painan kaluata domaite tongkonan saruran kumua kitimang maumburang tang tiseno kikala apa paraya matalo tangpoka na katongkonan tak kitimang mak kulololong kirande maau tang kilesoan. Kita Pak Lapuan Matoto Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja Siswa DPC Gerindra jauh memang kali tapi kita Felisun Metal. Oh, ada Pak tadi. Pakai masker. Masker Pak. dan pada ramakan dan melakukan sipiaderan kema sakal mengkalian dan bambaturan mengkagenderan alalulun sana pakades ogilanda pada pemimpinan Paturai tol ini tonareki ditolak kemancar munculnya boleh tonalangkan diwandar manicenya tomelkotin dan boka tonabengan karasan pulau gade tonatulangan ulen sambayang borang tonapeko borong pengkaluat dan maipada kiran dan batu tonamikutin tiang kalak soalangan ilamai ini nalekang pada-padang Alok komiki daw alang letter D yo tabi na karampuan ta masola na sang kagenenan tato sang gamairi na kuwa kada nararamakamban dara sumbung dililana bukutang si piaderan kumuha kende kikiran de matalo tampoka langan ni kiran de umburan tang disema kiran de makura sumanga kini mang boleh parai Punya kampanye.